kodwa ngisho into bengazi ukuthi sakhula ingenziwa wawungageza umzimba ngesabatha sasikhule kanjalo kodwa ngithema ngifika ngapha nami ngase ngiyathambisa ngase ngithi hayi mawugeza nje endaweni evalekile ungabhaka kanti lithi izwi mawugeza ngesabatha ufuna ugeze njengomuntu osekhepini ngoba usukuhlambulukile ngesabatha ngokuphelele amen yilezo zintwana abantu basePhakameni zingithintile kakhulu ngoba noma singazama kangakanani ukukholwa kodwa mayisabatha lethu lizosala emuva ngoba akukho ukukholwa kwasezulwini okungahamba kodwa isabatha sisale ngemuva lokho ukukholwa kunjalo ngokwaseNazaretheni akusikho kwasezulwini ngoba indlela kaNkuluNkulu indlela kaShembe ihamba nesabatha phakathi kubalulekile kakhulu ukuthi sikhulume indaba yesabatha sigxile kuyo ngoba uthe uNkulunkulu ezincwadini ezifundo baba liwuphawu phakathi kwabantu bakhe ingakho ke abantu basePhakameni ngibone kunesidingo sokuthi ngiyiphinde lenkonzo siyiphinda phinde ngoba kubalulekile ukuzazi lezi zinto ngoba ngiyakhumbula ukuthi ezincwadini zakho uShembe ubhala izinto ezinkulu khona lapha athi khona besonile thina abantu bakho sakhonza izithixo zethu wasihlenga ngalo leli sabatha ikhona ingoma esho njalo ngisazi ukuthi ukuba kwenye ingoma zakhe uthi isabatha liwukhiye avuliwe lawo masango bakuthiwa ke into ewukhiye kusekhomba ukuthi awukwazi ukungena ngaphandle kwayo akuzungeneka mangabe ungaligcinanga isabatha ngisho ukuthi abantu basePhakameni ke ngiyabuyela nami emuva kancane lapha ngithi isabatha liwukhiye mhlawumbe singayifunda leyo ngoma u152 verse lesibili ithi isabatha liwukhiye isabatha liwukhiye isabatha liwukhiye asifunde leyo verse lesibili kuphela nombani ungayifunda 1-2 sifunde iverse lesibili kuphela ngoba ngifuna leyo ndawana ethi isabatha liwukhiye Ishlabelelo 212 verse 2 Simenyiwe umenzi wethu ithi ke lengoma simenyiwe umenzi wethu sabelani bakhonzi sabelani nina nonke enimkhonzayo uJehova isabatha liwukhiye isabatha liwukhiye avuliwe amasango asevuliwe ke manje amasango avulwa ngani ngokhiye lokhiyo yini oyisabatha amen so lezo zinto manje zibalulekile kakhulu ngoba sike sabona abantu bephiliswa isabatha sike sabona abantu bebulawa isabatha bekholiwe bekuthanda ukukholwa ngenhliziyo zabo zonke kodwa uthi bayekethisa ngapha esabatheni ngenxa yesikhathi abantu banamhlanje ba weak abantu banamhlanje bayarizina kakhulu abantu banamhlanje ba weak kakhulu abantu banamhlanje bayazwela bayarizina kakhulu ingozi ke leyo ngoba barizina ngisho ezintweni kaNkuluNkulu bese befaka imiqondo yabo ezintweni kaNkuluNkulu bese yonakala into kaNkuluNkulu isabatha nasePhakameni iwona izinto eziningi la ePhakameni kwabe kwabahlambulula ukuthi ma bezonile noma bethinte kabi noma behambe kabi bejovile ma ubuyojova yakubahlambulula ma uthinta into obonayo ukuthi yakungcolisa wahlala nesangoma wathintana nesangoma uyahlambuluka mama ziningi izinto nje ezibekela ukuthi uyahlambuluka mangabe udlule kuzo kodwa lokho kuhlambuluka sekungasho ukuthi usuzohamba njalo uyothinta izinto ezingcolile bese uthi ngizodlula ngihlambuluke ngoba ukuhlambuluka kusuke ngengawe nje kuphela kodwa kusuke kwenzela leya ndawo osuke uya kuyona ungangeni phakathi kwehamba into ezingcwele ungene nokungcola eyakhe indaba kusuke usafuna uyisole phambi kwaNkuluNkulu Nkosi ngithintela Nkosi ongafanele ngithinte khona Nkosi noma sengidlulile Nkosi kubahlambululi bakho Nkosi ngicela Nkosi kuhlambuluka inyama nomphefumulo le nto Nkosi engihlambulukelayo Nkosi ingabi inkinga esidumbini sami sikamoya akhona abantu abavele bahambe eqonda isono cha ngizohlambuluka asazi ukuthi noma mayisihlambulula inyama le nhlambuluko esuke yenziwa umuntu azi usuke izodlulana nasemphefumulweni ngoba imvama izinto eziningi ziyadlula izolo esidumbini sikamoya bese ingasuki khona bese ukuthi mawusukulele phansi ngosuku lokugcina usuvuka naso base kuba inkinga
ngoba lelizwe ke anganoma hlambululo bakhona yini khona. Ngake sasonta nensizwa khona lapha yakwaMtshali. Kade side sihamba nayo nonkosikazi wayo. Sihamba nayo. Kodwa ngelinye ilanga sasihamba nje seThekwini semhlanganweni. Ngase ngihlele eDurban Park Station ngilindele insizwa ukuthi siyehla nayo semhlanganweni. KwakungoLwesihlanu njengenjwayelo singabantu abahambayo nje kakhulu. Akuqale namhlanje. Sihamba ngeyitimela sihamba ngayo yonke into. Ngase ngihleli lapha ngilindele insizwa. Ngathi ngihleli ngiqalaza ngithi yaqhamuka ungena imessage. Anginawo umuntu ofunda ama message isikhathi esiningi. Mawusena nje imessage ngiyaphuza ukwafuna. Ngalelo la ngase ngiphethe ifoni ngase ngiyivula le message engenayo. Hawu yiyo le insizwa. Ithi hayi nihambe nenkosi angiseza ukuhamba mina. Bese ngiyadumala. Sengihlele ePark Station. Kodwa bese ngidlulisa ngokusheshsha ngithi ayi ize umoya. Siyahamba kunjalo abantu baseGovernment. Mase ngibuya ke lensizwa ke siyangixoxela ke indaba yayo. Ithi babe nokungezwana endlini ngoba ngabo 8 ubonala unkosikazi wayo esebasa umlilo epheka ebusuku. Awu uphekelani nawo? Hayi ngeke phela ngilungisa into emphako ngo8 ebusuku. Awu shamanga ke nami mayixoxa lento. Ithi ngazizwa sengingcolile ngendlela eyisimanga ngabona ukuthi sengonile uNkulunkulu akusangifanele ukuthi ngizohlangana nabangcwele aba sengotha umlilo mina ebusuku ilanga lokhu lishone ngo5 mina ngifika endlini yami ngo8 kubasiwe. Ngeke phela uhamba ungayinanga ugesi kade uhambile manje ubuya manje noNkulunkulu uyabona abantu banamhlanje bayarizina kakhulu. Sho njalo babilanga insizweni zakaMashu uthi bantwana insizwa kaMashu akuthi mangabe kungoLwesihlanu niye emsebenzini nihambe nipheke uphuthu manje nibuye emsebenzini nithenga amasi mase nibuye emsebenzini nipheka amasi ngabe nisabase ebusuku ngoba iba khona leyo nto ukuthi uNkulunkulu uyabona ukuthi ngiyafika uyabona kade kuhamba ugesi kanti usulephulile isabatha andike ngiya lapha endaweni yalensizwa ngoba satatazela abantu baseParliament sonke singazi lento ilungiswa kanjani. Wayekhona umvangeli phakathi wethu owayemshumana ngesikhathi efuna ukuyihlambulula. Sathi umuntu osabathi uhlanjulwa kanjani? Sathi siyabuza ukuthi ayimanje nansi insizwa lapha. Sathumela yona athi ayihambe yobuza yona. Athi ayobuza lento ngingaphezulu kwethu. Yathi mayithi yalishaya ucingo lensizwa iyabuza. Wathi ubaba Melusi ayikho into enhlambuluke uNkulunkulu wasinika yona yokuhlambulukela isabatha. Ngayixolisela nje uNkulunkulu mangabe ngaloo ndlela ongaxolisa ngayo. Ayikho inhlambuluko ekhona nanga umhlambululo engangifakazela. Une list yokuthi umuntu wenzele ukuhlambulula ngemali engaka mayenzele kodwa akukho la kuthona mayiphula isabatha ihlambulula ngemali engaka. Ayikho. Ayizange yazi yaba khona. Selokhu nazo sabasekela. Yaqhuka ke lensizwa. Emveni kwalokho ukuzwa leyo nto yaqhuka kakhulu. Ayizange yaphinde yaqina. Emveni kwalokho anganoma sabuye saya nemhlangano noma sibangisaya kodwa uSathane wangena lapha endlini yakhe wafika washawa hlakaza. Yaqhuka lensizwa ke ifika nasesontweni sifika kancane kodwa uSathane wangena ngomlilo waba mkhulu kakhulu abantu baseParliament ngoba kwahamba isikhathi yanyamalala sengabe sayibona esontweni. Kungula ikhumbule lapha ekhona. Yanyamalala sangaphinde sayibona sathi noma sishaya incingo zethu yangabe sayibamba. Sungena umlilo ekhaya. Sekungenile ubuthakathaka. Sekungenile ukufa, sekungenile ukuhlubuka. Ungene ngelangabi lomlilo owabaswa umkakhe ngesabatha. Ethi ngeke phela singadli, ngeke phela singaayini. Ugesi kade ungekho ilanga lonke. Ubuya manje uNkulunkulu unicabanga ukuthi into soyenza kanjani thina. Abantu banamhlanje bayarizina kakhulu. Abantu nangento ekaNkulunkulu abanalivanga. Angiqonda uxoxa indaba lensizwa kodwa ngixoxa ukuthi ke ngenxa angisho ukuthi ngenxa yalokho kodwa emveni kwalokho ayizange isafana nasekuqaleni. Akuzange saba isosha sasijomba nalo etimeleni sigijima nalo yafika nala nje bangixoxela abanye sake sasabatha lapha phansi kwaleza ihlahla ngeminye iminyaka siqala ukusonta lapha ePark sasiphansi kwaleza ihlahla esemva kwethu sikhonza khona sasiza nayo khona lensizwa khona sizokhonza loNkulunkulu ngelanga sibe babili ngelanga sibe bathathu ngelanga ube wedwa. Kodwa khona sasilokhu sigijima lezi insizwa. Kwaphela kanjalo abantu baseParliament kwahamba isikhathi
Kwahamba isikhathi ngabona abanye abantu hawu lenziwa yashona yahamba idimoni langenayo lafika la ikhipha kwabangcwele layihambisa yodwa eceleni lase liyisokozela. Ngiyacela ukuyikhumbula ngoba yakuthanda ukukhola kodwa idimoni langena endlini yayo langena ne-reasoning ukuthi senze njani. Ikhona into ikhona imizi thothi ubaba ekhaya uyiphendukela yedwa angene lapho bese ekhaya mayiphuma bese microwave bese kuyafudunyezwa bese kuyabasa kuphuthunywa amatiye mayingekho. Ngakubona kwenzeka ezweni lakithi ngenhlanhla ezweni lakithi wawungekho ugesi kwakusetshenziswa ama-paraffin. Yayibuya le ndoda yakithi ethempelini ithi mayingena ekhaya iwuze paraffin unuka ethi yabuza unkosikazi uthi hawu unkosikazi wani uparaffin unkosikazi hayi futhi amakhala akho nje hamba kade uhamba ucabanga ngeparaffin yonke indlela le uzothini makusho njalo uzothula yayithula le ndoda. Ikhona-ke into enjalo ntwana sekuphakameni noma abanye bekholiwe ke njeke bonke bakhona ubudedengu bokuthi ngesabatha kuthi awu awufudumeze wena baba akekho sheshisa akho asibasanga umlilo. Kodwa ingozi enkulu ukuthi abantu uthi mawusuphumile bese bebasa. Ingozi enkulu ke le baqhathana uNkulunkulu baqhathana umlilo baqhathana ezulu. Isifundo lapho ufuna sime siqonde ukuthi mabe kwenza ubatshela manje kwenza lokho abantu abami niyoxabana noNkulunkulu and angiyukungena ngiyukulamula ngoba nginamandla okulamula. Bayakwenza abanye lokho. Ngakubona ezweni lakithi nkosikazi ishaya iprima stove makumakhaza yenza iti hamba indoda lapho ime ikhulume nkosikazi ngale uthatha uxosha ukungcwele ekhaya uyothi indoda ithi yavuka ngo12 akusavukeki akusathandazeki ngoba kugcwelile ngabe lomlilo lapha ekhaya. Uyothi indoda yavuka iyathandaza ngo12 akusavukeki ngoba la ekhaya ingubo zawo ziya-ayinwa ngesabatha amayisemsebenzini njalo mangabe isenkonzweni. Akekho umuntu wesifazana akeze ngakutshela ukuthi yeke ukukholwa kodwa ikhona izinto eziwukhiye othi mayizenzile zihambe kuphela ukukholwa kwakho. Nomuntu wesilisa kanjalo uma umuntu efana ekholiwe akeze ukutshela ethi mkami yeka manje ukukholwa kodwa ikhona into eziwukhiye azozenza kuwena ukuthi mangabe ukukholwa amandla akhe aphela. Lokho ngisusuka umthandazo omnatho ayinwe ngesabatha uyavutha. So kunjalo nto sekuphameni ngibuyela kancane kulezi zinto ngoba ngeke ngayibona abantu uyibalimaza. Ngakho le nkonzo ingithintile kakhulu bantwana basekuphakameni ngoba nginezinto eziningi engizaziyo. Ngehlahla ngikhulele khona ethempelini. Ngikhulele khona la endlini kaNkulunkulu kithi kwakusontwa kithi. Izwi lathi ukukholwa sekufikile enkosini lalisho kithi kwafikela kithi lokhu kukholwa kwafika kusepure kwaphila baye bengizwe ngixoxa leyo ndaba abantu. Sabona isabatha ngiyakhumbula ekhaya kithi kwakudlula abantu ngoba kwakuyisitophu sokugcina bese kuba ihlanze ngale bathi mabefike abantu babeka impahla kithi ngesabatha bese benika umyalelo ukuthi yewani beka lezi impahla nje ngesabatha anithi ukwazi ukuyilanda kusasa niyoze nilande sekuphuma isabatha noma ngesonto. Hawu manje yena ngoba iyadingeka idrink kusasa ingane kuthiwa ingayishike la ngoba akuphumi impahla lapha angena impahla ngesabatha. Ayingena imithwalo kayiphuma imithwalo emzini yamnatha ngesabatha. Awuvakashele emzini obasa awungeni noma uthi uzoma phandle noma uthi uzomaphi kodwa uma umuzi ubasa umlilo awungeni khona. Ngoba uzobuya nomlilo wakulowa umuzi ufaka emzini wakho kungena ubuthakathaka neyofa senifele intabeni ngoba idemoni lifuna intuba abantwana basekuphakameni yokungena. Asingeni ke emzini ebaswayo ngamasabatha kuyofika insizwa ngilapha ezweni lakithi bamthetho izocela ngoyidumisela imoto. Dumisa imoto ngizongibooster ufike edrobheni angiyileke ekhaya ngisabathe nje ekhaya ngangifike ekhaya bese ngenza inkonzo ekhaya. Ithi nawe ngiyadabuka makhelwane ukukutshela ukuthi ngeke ngikwazi ukuzokudumisela imoto yakho. Hawu makhelwane yini ngithi isabatha namhlanje angingene emzini ebasayo ngesabatha. Hayi ngenhlanhla imizi yonke yakamthetho nabangakholwa baligcina isabatha. Inhlanhla yezwe lakamthetho le elinayo ukuthi isabatha kwamthetho kulonela amaNazaretha labantu bonke ngoba yizwe lanika lokushenga hlala ikhuluma indaba yakhona ubaba Melusi.
ithi lensizwa hayi ekhaya kubaswa babona amanazela abantu nje hayi akubaswa ekhaya hayi sengiyabuza ke nakathi hayi ababasi ngempela hayi ngase ngiyake ngiyomdumisela imoto kodwa ngase ngimtsheli ngase nginqabile cha ngeke kwenzeke ngoba angikwazi ukunyathela ngizongenaphi ngoba nibasile igceke lonke lenilungile ngisho ukuthi ke ungakwesaba umuntu kumdumaza ngomthetho kaNkulunkulu umuntu ebe namahloni ethi bezolimala kuthiwani phela bese efuna ukwenza isono ngeBhayibheli athi phela kwathi uthanda umakhelwane nje uyithanda wena manje angikwazi ukuthi ngamsiza ngoba sefikile ufuna ukwephula umthetho kaNkulunkulu esebenzisa iBhayibheli and wenza isono wenza ubuqili bokufunda iBhayibheli ukusekela isono akazi uNkulunkulu umthetho umisile and asikwazi ukuguqula ngenxa ukuthi bese kuqhamuka umuntu engifaka emzini wakhe ngesabatha bese ngithi lathi iBhayibheli uthanda umakhelwane uyithanda wena ngiya ngenxa lokho ngiyabona udelela uNkulunkulu udelela uNkulunkulu kodwa asekuphakameni inkulu indaba thema ikhuluma indaba emana ubaba ekseni ngashaya uvalo ngakhumbula mayithi isabatha liyagcina ezulwini ngase ngiyakhumbula ukuthi konje babevamile abantwana bakaIsrayeli ukuthi ngenxa yomona lo esinawo sonke njengabantu sisalwa nawo namanje kuphela babe bebuthi imana bebuthi beningi kakhulu omnyadla izisala zasuthe isisele manje uthathe ngaphezulu kwesisu sakhe bese ifihle endaweni yakhe ecane nakusasa uzofika uthathe nesele phe kwayo kanti sekuphambeni ngoba izwi kaNkulunkulu lalithe nothatha isilinganiso sosuku yayibola le engaphezulu extra ayibolisa uNkulunkulu athumela ukubola ayibolisa kodwa makuyisabatha wathi ningathatha ibe yeqe nithathe yanamhlanje neyakusasa babe bavuka ekseni bayibheka ngoba vele bayazi iyabola mayilalile kodwa ngoba sekukhona izwi likaNkulunkulu efica iphila isikhozo omunye uNkulunkulu kodwa wona sekuphakamile angazi singenza kanjani ngoba sikuleli izwi kodwa sihamba noNkulunkulu omkhulu kodwa sekuphakamile ingithintile kakhulu leyo ndawana ngikhumbulile ukuthi lento eshiwo baba konje ngake ngayinaka nami yake ngikhathaza ukuthi hey uNkulunkulu wayithumela ukubola makwayithatha ya extra nje kumsombuluko fike ayibolise kodwa mase ethe yena hayi ke ningathatha ibeningi biseyiyeka bese ukubola kungakwazi ukufika kuyona ngoba sekunezwi likaNkulunkulu phakathi khona sihamba nomunye uNkulunkulu bantwana bokukholwa iyangithinta kakhulu lento iyangithinta indaba yesabatha ngithi angiphinde lenkonzo ukuze makwenzeka kukhona umuntu odlala ngesabatha athi mayifika lapha azofika khona ngelinye ilanga bese kuthiwa walephula isabatha bese uthi hayi ngangazi bese kudlalwa lenkonzo bese kuvezwa leli sabatha simi lapho nasephameni sicizelela einhlizweni zabanye nabanye nabangekho lapha bazama ukuthi balalele abantwana bokukholwa ngoba lapha yana kwesikhathi manje kuyageja ukuthi ushaya amadatha usakwazi ukubuyela emuva so kuyadinga mase lapha endlini kaNkulunkulu sihlehlele kuzo zonke izinto senzele ukuthi kube nesiqiniseko sokuthi abantu bazwile ngoba khona lapho zoma khona buso uthi hayi mshumana zangitshele ngiyaqala nje ukuyizwa lonto bese kudlalwa ividiyo khumbula indaba engihlala ngiqoqela umamncane lapha ekhaya ekhuluma indaba yakubo ethi kwathi kubo kwase kunukana ngokuthakatha nekuhlale yenzeke emzini yabantu kwase kunukana ngokuthakatha kwase baba omunye kwabalama nayo kwase kuthiwa hayi uyena othakathayo nomngakhe umndeni uphela nje inango baba omncane noma umdala noma omncane ngisekodwa kwakuyizelamani lezi engikhuluma ngazo zagijima lezelamani wahlatha umkhosi ubaba wakhe umamncane wayephakathi lapho naye ugijinywa kuyoshiswa lelo kuzana kuyoshiswa umuzi kamfowabo woyise omunye ngoba uyathakatha awu bahamba nasekuphameni wenziwa lo mkhosi omkhulu bawushisa umuzi babulalana lachitheka igazi kwayizinto zonke uthe sebekwenzile bezinsizwa kwase kufika ukukholo esebangcolisa uSathane basibabulana bodwa bomndeni kwase kufika ukukholo ngoba uSathane ubona kuphi ngoba ikhuluma lento bamelusi kabanzi ukuthi Sathane uyakwazi ukuplanela insizwa noma intombi ukuthi lo muntu uzoba inkinga esikhathini esizayo ngalokho ukukholwa kwakhe bese esondeza izinto zakhe eduze kwalomuntu ezommaka ukuthi angakholwa bayazi abadlala ibhola ukumaka ukuthi thumela ama defender azokumaka ukuthi ungalishaya igoli lapha kuSathane sokuthumela abantu bazokumaka ukuthi ungakholwa kungakholweki
noma usufikile endlini kaNkuluNkulu ufike usubhocobele ufike usumanikiniki ngoba ukhona obeki ukuthi akumakhe ukuthi uzoya esontweni kodwa uzofika uqhuka uzoya emhlanganweni kodwa uzofika uqhuka uzoya ku14 kodwa uzofika uqhuka uzoya konke uzobe ukhona kodwa uzobe ungaphelele ngoba ikhona idefender eliseduze wakhe libeke uSathane ukuthi alidle konke ukuthi kwenzela uNkulunkulu noma umuntu ukhipho kweshumi livuka idefender lithi siyalamba la ekhaya kodwa ubhizi uhambisa imali esontweni noma uthi uyagijima ubona nabantu abadala abaphethe isibusiso uyothenga uthi hawu mhlambululi ngicela ukupha nanti iduku uthi mushuqula nje ungicabange kusungibusisa avuka athi uyayithenga nje impahla kodwa mina ngigqoke la ekhaya basenke kodwa abantu esontweni ngenxa yakho awu isibusiso sakho wethi asikhipho mhlambululi isibusiso khona sanje sesiphebeza akhona abantu abathetha amacala okunikela unikela too much ama defender lawo ukulasuka wabekile duze kwabo ukuthi noma bengathi bazama ukukholwa kodwa basewuphelele ngoba ubonile umubu ukuthi le ntombazane lena iyokholwa ngelinye ilanga isimkhonza uNkulunkulu baseshutheka basekhulisa insizwa yanye lapha eceleni ukuthi nansi insizwa yami mina Sathane kodwa mayesethi uyagana lonke ntombazane bese igana lensizwa bisibala eduze izogada ukuthi angakholwa ngokuphelele athi umhlangano namhlanje yena ithi umhlangano ngalobola phela mina athi 14 namhlanje ithi ngalobola phela mina idefend limbethe ingubo kwesisikhathi abanye akayimbathi kodwa ngixoxa leyo ndaba yokuthi Sathane uyakubona uyakwazi ukuthi uzokholwa ebese ekuthumela nama defender akhe azo defend ukukholwa kwakho ukuthi ingakholweki kahle ukuthi ungashayi nje inhlobo igoli ugijime ube wafa ngixoxa lokho bantu basePharameni ziningi kakhulu izinto Sathane ayitshala endleleni yabantu ukuthi bafike phambi kwaNkulunkulu sebemanikiniki abanye bafika uNkulunkulu esehambile bengixoxa lento ngixoxa kabe ngixoxa nobani noma abashumayeli noma ubani ngithi mina uSathane mayekubona ukuthi uzokholwa ngelinye ilanga ukufaka uthando kwesisikhathi lamazinyo nje egolide incane ngingayinaki lento kodwa mase kufika phambi kwaNkulunkulu usunenkinga usufaka izinyo lingelona lakho lingangene ezulwini uyakwazi uSathane lokho kuleli zinyo legolide semnyaka alingene ezulwini noma usungenza yonke into wenze yonke into ukukhazimule kodwa uyazi ukuthi uzofika emasangweni uthi uyangena kuthiwe leli zinyo lingene ezulwini akuyolikhipha hamba ujubalalo nomphela akusabuzwa lo 23 akusabuzwa leli sabatha mhlawumbe uligcine kahle buvela uzoyingenela ngakho lokho kodwa leli zinyo uSathane wakufaka lona ungakakholwa waze wafika nalendlini kaNkulunkulu usukholiwe wahamba nalo ngoba awusakwazi ukulikhipha ngoba mhlawumbe uyolifaka waya kudokotela akasike leli zinyo libe lincane angisho leligqunywa kwanga uyalikhipha khona elisikwayo angeke sikushintsha angeke kushintshe ukuthi izinyo legolide lingene ezulwini angeke kushintshe lokho uSathane usekubelethile leli zinyo legolide ufuna wenze njani uyazi kumele wenze njani uyazi kumele wenze njani abantu besifazane bayavama ukushaya amathathu endaweni ezibucayi afike lapho esenethathu endaweni ebucayi kabi bese ehlangana noNkulunkulu bese siyama lapha siyashumayela sithathu ayifuneka ezulwini sifunde incwadi ningayibhala emzimbeni yenu Sathane ubemaka ukuthi ufuna ukuthi uhlangane noNkulunkulu unophawu uyisabatha uthe uNkulunkulu liwuphawu lwabantu bakhe noSathane unezimpawu zakhe kubantu bakhe and izimpawu iyo yonke lento eyimelene noNkulunkulu ilokhu kuyibhala ilamazinyo egolide iyo yonke lento uNkulunkulu angayifuna ayishayela umthetho ufuna uSathane ke ube nayo ukuze uma ufika uNkulunkulu uthi usukwenze konke uma ufika emasangweni bese kuthiwa lokho akungeni awuhambe yokukhipha uma uyokhipha with 100 years koze kukhona ingane lapha eyofika ikhuluma indaba yakho ithi ngiyanikela lapha ubaba wami mhlawumbe wayenegolide ngabiyobizwe ngobani sasa lebona inkinga esibhekene nayo
ama-defender kodwa angikhulumi leyo ndaba ngikhuluma ukuthi uma uzokholwa Sathane uyakuphathisa izinto zakhe eziyokuhlupha phambili nabazi abantu abadala ma ingane ingahloniphi baye bethi ababuyisi baphambili bethi hamba mntanami kodwa ababuyisi baphambili usuke secuphe kahle kumzali lapho uthi hayi uzomdinga kusasa uzobuya siyasibafundiseka abantu lapho kuba kufanele into uma usendlini kaNkulunkulu ikhuluma ngayo usungayiqedi abafaka amagolide kufanele bayakhipha manje izinyathelo zabawafu kungcono bekuwafu kodwa ungena la ezulwini uwafu kunokungangena ezulwini ulifakele igolide lakho liphelele izinyo kodwa uzongena la ezulwini ngibona mina ngasafe mina nje ngidecide ukulikhipha noma nganikela ngoba ezindlu uyigqoka enyameni bese zivilele emphefumulweni ngizowenza umnikelo uthi inkosi leli zinyo legolide namhlanje inkosi ngenza ngingazi uvume lezo zono zami kodwa okukhulu kunakho konke bese liphuma ngoba kuzoba nenkingi imbika lento isho umfundisi injalo nasekuphamina ayikho ezizokwenza nga ifunde babami Mateyu 5 ivesi ka30 noma isandla sakho sokunene sikukhubekisa sokunene sikukhubekisa sinqume usilahle ukuba kungcono kuba kubhubhe sibe sinye ezithweni zakho kungcono kuwe ukuba kubhubhe kube sinye ezithweni zomzimba wakho kunokuba umzimba wakho wonke uphose esihogweni ushe Nkosi kubusise incwadi yayisimangaliso khona enye ithi ngahlobi ngegolide nangani kodwa angikhulumi lonto ngikhuluma indaba yesabatha ngikhishwa ukuthi uSathane uthumela ama-defender ungakafiki endlini kaNkulunkulu namathathu waseyakhishwa kodwa ungakatholi amandla ngoba uyikhipha bathi kuyabiza kunokuyifaka uyambona uSathane uyicuphe kanjani lento kuyadula ungabi nayo kushibhile ukuba nayo niyambona uSathane ungaku-afforda mhlawumbe ukuyifaka kodwa umuntu ufuna ukuyikhipha uthi awusaku-afford Sathane senyusa ama-price ngoba uthi ngeke ngunike uphawu lwami usukususa kalula nje kumele usacrifice manje khandleka yini ingashiphi ukuyikhipha kube kubiza ukuyifaka phela uma uyifakile usukuzoba nayo izoba ibrand yakho hamba ubuka ngayo kufanele iyabiza kakhulu ukuyifaka kodwa ngomSathane uyalwa uthi cha kuzoba ngcono ngaphansi ukuyifaka bese ngikhuphula ukuyikhipha mina bathi zimbili izinto eziyingozi ngalento kuyabiza ukuyikhipha ama price akhona phezulu 2 kubhlungu kakhulu ukuyikhipha kunokuyifaka ngangayibona intombazana iboshiwe izandla nezinyawo iqhunyiswa ngogesi idutshula ngogesi uyayikhipha hayibo yayikhala ibhonqa ikhala iboshiwe yaboshwa ngoba kunzima udutshula ngogesi ngoba ufuna idutshule ikhishwe lapha bathi ni laser ubuhlungu nje lesimangaliso kodwa kungcono lobo buhlungu bantwana sekuqhameni ngoba isikhashana akupheli hour kuliwa nokukhishwa lonto kunokuthi kuphele iminyaka yonke yokuphila kwakho usesihogweni usha ngenxa yokuthi wasaba ukusha i-hour elilodwa wakhetha ukuyosha impilo yakho yonke niyayizwa leyo nto ufuna ukhethe wena ukuthi ngikhetha ukuthi mangifa ngiyophila impilo yami yaphakade ngisho impilo yami yonke yaphakade noma ngilunga ukuthi ngiselapha enyameni ngishe ke ngishela uNkulunkulu ukuthi ngihlukana nesono ngiselapha enyameni ufuna ukhethe uSathane muba abantu asekuphakameni manje libekile idefender eduze wakho awukwazi ukulisusa kalula ngoba lizosebenza liqashiwe kodwa ke abangakathola amandla okwakhipha abanawo abonikelela bacele phambi kwaNkulunkulu ukuthi inkosi yasekuphakameni ngiyacela ukuthi lento Nkosi engangena kuyona Nkosi ngisesebumnyameni Nkosi ngingakahlangani nawe Nkosi ayibe senyameni kuphela kodwa ingedlulele esidumbini sami sikamoya ngoba Nkosi ngizwile ezincwadini zakhe ezingcwele ukuthi abangene ezulwini abantu abayibhalile awufuni abantu bayibhale ngiyacela ke Nkosi kube into yakho leno yenzayo until uzothola amandla ukuthi uhlukane nayo ngendlela noma usiyikhiphile ukunikelele lokho ngoba indawo engiyisabelayo ile yana isidumbu sikamoya
ngoba ungaziba indaba yomnikelo ungayikhipha enyameni isale esidumeni sikamoya ngoba usazanga abakhona ufundisayo uthi mawusukwenze lokho hamba uyokhala uNkulunkulu uthi inkosi ngigeze inkosi ngizenzile izaba zasemhlabeni kodwa okukhulu inkosi ngiyazi ukuthi wena unensipho yokubageza bonke abantu and ushilo ushela niyayizwa lento bana sekuphameni ngoba akufanele kwenzeke ingozi yokuthi singangene ezulwini sesiphambi kwaNkulunkulu sekukhipha ingozi ezulwini yazohlala nathi ukuthi sifundise bese siphinde futhi kuba yithina futhi singangene ezulwini bengengena abantu beyintaba ezulwini asinankinga nalokho kodwa la endlini akufanele umuntu angene ezulwini ngayiphuthe elikhulu kahle nazi izingane isenenhlanhla abanye bethu bake bangakholwa baphila impilo abanye uNkulunkulu wabahlenga wabalusa abanye usathana wabaphathisa izinto zakhe kodwa mase bephambi kwendlu kaNkulunkulu uNkulunkulu unensipho nasekuphameni yokunikelwa unensipho nezaba zasemhlabeni senze konke abantu basekuphameni senze konke sizama ukuthi isidumbu sikamoya mhla sihlukana nenyama singabi nezihibe bexokudaba yalabantu bakamthiyana uNkulunkulu noma umubi wathi umkhulu-ke ngiyamazi bengikhonzile kakhulu bengijwayele njalo ukumvakashela bekholiwe ngendlela esimangaliso kodwa wathi efika kuShembe wafika esenezandla ezigcwele igazi likayise wafika kuShembe umndeni siyixovene sekuchithwa igazi mabefika phambi kwababilanga bezocela behamba beumndeni bethi manje sesiyakholwa baba kwenzeka iphutha baba sabulala umama bala ekhaya sabulala ubaba bala ekhaya sashisa imizi senza yonke into bathi mase beqedile ukukhuluma yayisibheka le inkosi la yabaflathela khathe side beshawa uvalo bethi hawu liyasilahla icala bathi mayiphenduka inkosi la ngibheka kubona ngathi hawu nabulana nanizalana bathi yebo baba wathi ilikhulu indaba yokubulalana ngabantu bezalana ngoba ifana nje nokwephulisa abantu ilikhulu indaba yokubulala umfowenu yokubulala umuntu onizalana ifana nokuphulisa abantu niyayibona indaba esabathi ilikhulu kanjani ilikhulu indaba esabathi umuntu ophulisa abatha futhi indaba yakhe ifana nomuntu obulala umfowabo into engahlambululeki kalula into okufuna uye direct uNkulunkulu akugeze mayigeza kube kuyena kodwa ke noma sesikhulumile lokho ungakhohlwa ukuthi uShembe ubhale kaningi ethi umsa wakhe uhlezi phakathi ungakhohlwa ukuthi uNkulunkulu nomusa ubhale phansi lokho wathi ngibenzela umusa abangithandayo begcina imiyalo yami so ungakhohlwa lokho ngizwe lonto ikhulunywa umprofetikazi ngiyangishayisa ngovalo wathi uNkulunkulu esesikhiphile isiprofeti wathi namhlanje kuzoba nje wathi kuye kufune mangabe uhlakaniphile ungakhohlwa izincwadi zakhe ayishilo ukuthi uthengi nomusa uyela jikela ngemumva uhlehla uhlale phansi uthi inkosi wathi encwadini ethile wena unomusa wathi inkosi lapha yana wathi inkosi lapha wathi uNkulunkulu kuyamthinta kakhulu lokho ngoba kusekukhombisa ukumazi noma siphumela ijudgment kaphuma isiprofeti sathi namhlanje Hezekiya leli thumba lizokubulala awusadabulanga namhlanje indoda yazi uNkulunkulu ayizange lokho ikhala nangokhala ngize ngofika la ngasikhona ngihambe ngikhala ngibalekela ukufa ngeenyawo kodwa kuzofa umphefumulo mntu ngibaleke nenyama kodwa uHezekiya wathatha ezakhe wathatha kaDavid ingubo wazembatha wasebheka uDonga wathi uNkulunkulu wena wathi wayesethi angikwazi ukubulala into encane kangaka mina Nkosi ngazana yini yona ithumba wakweyisa ukufa kuphambi kwakhe konjalo uShembe ufa namhla
uphezulu. Niyayizwa indaba? Niyamuzwa uShembe ukuthi uthini? Niyamuzwa uShembe ukuthi uthini? Batshelisa inamba bayikhohliwe 228 ngishayela lapha evesini kwaphakathi. Uthi uShembe kufa namhlanje weyisiwe. Awusenamandla. Nawe liba unqotshiwe nguye ophezulu. Wenza njalo uHezekiya. Kwase kuphumile izwi lithi namhlanje uyahamba uthi uHezekiya wena uNkulunkulu wathi ukuthi buka uNkulunkulu ihambe laphana ahamba laphana nezwi lakho uNkulunkulu namhlanje na yini yonithumba uNkulunkulu wena uNkulunkulu wena wavula ulwandle abantwana bakaIsrayeli bahamba bangena phakathi esihlabathini esomileyo wena wadabula Nkosi wasukhipha ingilosi yakhe ezulwini yahamba phakathi kwabo yakho umkhawulo phakathi kwabaIsrayeli nabaseGibhithe wena uNkulunkulu sathi sesiyophuma nokhokho bethu ngaphesheya kolwandle wasududula amanzi abagwinya inqola kuthiwa zazi u600 yini ithumba uNkulunkulu wami yini ithumba uthi umprofetikazi noma siphumile ijudgment kodwa ungakhohlwa ukuthi ubhalile ukuthi ngiyinkulu nomusa ubhalile ukuthi ngimenzela umusa abangithandayo bagcina imiyalo yami uNkulunkulu onjalo kodwa nasekuphakemeni ngisho ukuthi ke sizazi zonke lezi zinto ngoba umuntu sekuthiwe nje ngizofa namhlanje engagijimaza oshaya ephosphorus ngenyawo engasasebenzisa indlela zangaphakathi ekukholweni ithena ke singakafiki ekutheni lento ziyasuka enyameni yethu kodwa kwamazinyo kulula ithathu iyadura ukuyikhipha izinyo akulula khona into mama ngapha ngithi uthi umama Zobe ngambona ekhipha izinyo kalula kabi ngambona ethatha intambo ibophele emqadini lapha emqadini wayesebala kathathu wabe spring ephuma ngomnyango asala phuma izinyo ayixoxela uma ngilalela ukuthi uma hawu Mamzobe wakhipha nje uthi agijima amaqulu agijima hawu lali kudine ngaleli zinyo lave lamela phezulu kwamanye ngathi nangeke le ngakithi indaba yodokotela ingekho ngibuye emakhaya no so ke wayixoxela uma angikhohlwa le lo mama leli zinyo wayizonda kangaka ukuthi wayengaze for ukuthi leyamona akaseyo yena lo Mamzobo waziwayo wabona leli ziyangikwazi ukuba Mamzobo senezinye lapha kwamanye wathatha intambo lenge senqadini waphuma ngespeed wasala lele tshela ngesibindi sabantu mina phezulu akithi xoxa ke indaba ke iyangihlekisa ke nje ke le kodwa ke ngikhuluma indaba yelokhuzana ngikhuluma indaba yethu bantwana basekuphakameni ngizocela siyifunde le ncwadi baba ayifundile sekuzokwehlela ngezansi le Exodus 31 zikhona indawo ezibaluleke kakhulu okumele sidlule kuzona siyifunde sigcina lapha ku verse 18 no sifunde yonke from 14 to phansi sizofunda kahle samsana incwadi kaExodus 31 kusuka ku verse 14 Gcinani isabatha ngokuba lingcwele kini ilona lo olonayo uyakubulawa nokubulawa ngokuba osebenza umsebenzi ngalo ngoba laba abasebenza umsebenzi ngalo uyanqunywa naphakathi kwabantu bakubo izinsuku ezisithupha kosetshenzwa kepha ngosuku lwesikhombisa izinsuku ezisithupha kuyosetshenzwa kepha ngosuku lwesikhombisa kuyisabatha lokuphumula lingcwele kuJehova bonke abenza umsebenzi ngosuku lwesabatha bayokubulawa nokubulawa
ngalokho abakwa-Israyeli bayagcina isabatha ngalokho bonke abantwana bolibo lwendlu ka-Israyeli njengathi bayogcina isabatha balilonde ezizukulwaneni zabo balonde ngisho naseyizukulwaneni zabo libe isivumelwane esiphakade njengoba isivumelwano kodwa esiphakade liwuphawu phakathi kwami nabantwana bakwa-Israyeli Uthi- kuze kube phakade uthi uNkulunkulu liwuphawu phakathi kwami nabantwana bendlu engiyikhethileyo yakwa-Israyeli kuyoze kube phakade ngokuba ngezinsuku eziyisithupha ngoba ngey'nsuku eziyisithupha uJehova walenza izulu nomhlaba uJehova wadala izulu nomhlaba ngey'nsuku eziyisithupha kepha ngosuku lwesikhombisa waphumula kepha ngosuku lwesikhombisa waphumula waqabuleka wayeseqabuleka isizulu sanamhlanje esinjalo eseqedile ukukhuluma noMose wathi eseqedile uNkulunkulu ukukhuluma noMose entabeni yaseSinayi babexoka besentabeni yaseSinayi wamnika izibhebhe zombili zobufakazi wayesemnikeza amacwecwane ibhebhe zamatshe imbili zobufakazi izibhebhe zamatshe zilotshwe ngomunwe kaNkulunkulu izibhebhe zamatshe zilotshiwe ngomunwe kaNkulunkulu iphinde lapha ngoba khona bathi iBhayibheli incwadi yabelungu yabhalwa abelungu namhlanje kuthini iBhayibheli ayiphinde leyo ndawana izibhebhe zamatshe Teta. amen wathi eseqedile eseqedile ukukhuluma noMose wathi uNkulunkulu mayeseqedile ukuxoxa noMose sebekhulumile le ndaba waba uNkulunkulu ngendaba yesabatha wathi mayeseqedile entabeni yaseSinayi babe phezulu kwentaba yaseSinayi wamnika izibhebhe zombili zobufakazi wayesethatha ibhebhe embili zobufakazi izibhebhe zamatshe oh zilotshiwe ngomunwe kaNkulunkulu zilotshiwe ngomunwe kaNkulunkulu Pheli amen veki 18 Nkosi amen bantu basekufameni angiyazi ukuthi lento abantu baphunyuka kanjani inkulu kakhulu lencwadi bantwana basekuphakameni kubalulekile ukuthi indaba yesabatha sifundisane ngempela ngoba liwukufa liwuphila izinto zonke ongase uyicabanga lisibethele emzini yamaNazaretha liwukhiye ukuvula izulu izinto zonke abantwana bakholwa mangabe singaxegisa endabeni yesabatha singafundisi lezi izingane ngiyakhumbula emakhaya kuba nenkingi isikhathi esiningi nami ngizalwa emzini omkhulu onjalo wayubona ngo4 to 6 isibhudubhudu esisukayo uyabhuduzelwa kodwa isabatha abantu bazi namhlanje ukuthi ngesabatha lizayo isabatha baze kuseni ngolesihlanu ukuthi isabatha isabatha kodwa ngo4 to 5 4 to 6 suku isiphithiphithi sengathi isabatha baze manje ngase ngene ucinga ukuthi isabatha njalo ngo6 akike ngizizwe ubuhlungu njengale ukuthi ngibone sengitatazela makuzongena isabatha kodwa ngibe ngaze ngolesine ngayizolo ukuthi kuzokuba isabatha ngolesihlanu kusasa bangivuke ekseni kufanele ngilazi ukuthi isabatha ithuni yokuvuka ngolesihlanu ayifani nethuni yokuvuka ngezinye insuku uvuka wazi kahle ukuthi ngenza lokho ngoba ngemkhosi nomkhulu wesabatha akwazi olesihlanu lakho ukufana nezinsuku zonke ngoba lizange lafana ngisho eBhayibhelini uthini uNkulunkulu le ncwadi emfundo baba uthi usane niyokosa nenzeni bangolesihlanu lapho kuyalungiselelwa isabatha on time hayi ngokwata hayi ngokwata nami ngiyathanda ukuthi ngo5 kube secisha umlilo yonke into isekuthule sekuthe du ngoba ngisuke ngisaba ukuthi kuzokwenzeka iphutha ilikhuni into othi mangabe uyonile ungeze kuyihlambulukela ungeze ohlangana ngaphambi kaNkulunkulu ezulwini usungasekho la emhlabeni ilikhuni into enjalo mhlawumbe ngcono mangabe ngoba mangibona ugundile zokubiza ngithi hawu ugundeleni athi hayi ngithe ngithi nase ngihamba hlambuluka ungaphinde ugonde ikhanda kodwa mangabe isabatha akekho ozokubona la ulephulile uzongena lapha ufana nabangcwele bonke kodwa yakhe ingubo ivutha umlilo ngoba ulephulile isabatha lo mlilo uzovutha nayo uyozofika nawo umlilo phambi kaNkulunkulu ingconi izona ezibona ngamehlo umuzonini ngoba ziyalungiseka
unike ama-channel nemigudu neminikelo lezo zokufuna uyilungise nendlela yokuhlambuluka nokucela into ethelelo uselapha emhlabeni. Kodwa isabatha uyongena lapha phakathi kwethu nomlilo, ungene nomlilo, uphume nomlilo, ungene nomlilo, uphume nomlilo, uyoze ufike phambi kwaNkulunkulu nawe. Bese kuthiwa ingubo yakho ivutha umlilo ubuyele ngapha 100 years. Yathi indoda enye yasikhulisa yawumvakeli wethu yathi 100 years ufana ney'nsuku ey'mbili, usuke unenhlanhla uma unikezwa 100 years wagwetshwa 100 years, usuke unenhlanhla ufana ney'nsuku ey'mbili leyo. Ngisho ukuthi-ke kuyingozi bantwana basePhakameni, kumele izinto siy'fundise ngisho ey'nganeni zethu. Olwesihlanu ungafani ney'nsuku zonke, olwesihlanu ungafani ngenhlanhla angizalwa umama onjalo wayephithiza ekuseni ngolwesihlanu esabelweni sigqulile isitambu, isitambu sasigqula ngolwesine ekhaya. Kanti umbila sengigqula isitambu sesabatha, niyahamba isikole ngolwesihlanu, isitambu seseziko siyabila manje ngo-6 ekuseni. Kwenzethi ingenzeka iphutha lokuthi ngo-4:45 sagejwe ney'tambu ethu. Kodwa the mase sibaningi kwase kuba yinkinga ngoba abantu bancamana ukuthi ngeke ngiye ngathiwani uma ngiyanga-ayinile, ngokuthi ngi-ayine kodwa sengingene isabatha. Ukhulu ukuthi abe muhle ngesabatha yena uqobo lwakhe kunokuthi angagcina umthetho kaNkulunkulu agcinisa. Nganani okungcono uma ngabe ugesi ungihluphile noma ngifike late ngingene lapha phakathi kwenu nomnazi loshwabene nihleke, kodwa ngoba lokho anginakho phambi kwaNkulunkulu. Kunganani ngifike lapha ngebhluke elibomvu okungcono, ngifike ngiqonde kumshumayeli ngithi umshumayeli libomvu ibhluke namhlanje. Ngithe ngifika le sabatha ngafika mshumayeli lingcolile, ngafika izinto zonke ngibuye late mshumayeli bengathi ayinekanga nanti elibomvu ngifika nalo siyobabaza sihleke, kodwa wenze kahle phambi kwaNkulunkulu. Ngeke-ke abantu banamhlanje benze lokho. Uyofika athi ngeke phela baza ngihleka abantu bathi ngisheshise kule ayini. Uqolela ukwephula umthetho kaNkulunkulu ukuze ube muhle. Awukhona ingathi njalo ukuthi nokubuka kwinkonzo yesokho. Siyabonga abantu basePhakameni. Bengingashumayeli inkonzo ileya ekababa yasekuseni ekuyona esishumayezile. Bengixoxa nje indawana engibona ukuthi nabashumayeli sifanele siyigcizelele ngoba zibalulekile, ngoba le ndawana uNkulunkulu asimise kuyona lesikhashana simlapha sisazoma futhi naphambi kwaNkulunkulu sesibuza ngayo. Sebedlule bonke labantu abalapha bangena ezulwini kusihamuke thina fe bethu abantu, hayi mina ngangazi, hayi mina ngangazi, hayi mina ngangazi. Uyothi uma ufika phambi kwaNkulunkulu uthola ukuthi abantu abaningi awuzange wabatshela lutho ebushumayeleni bakho, awuzange wabatshela lutho ebufundisini bakho, awuzange wabatshela lutho ebufangeleni bakho, awuzange wabatshela lutho ebukhokheleni bakho, awuzange wabatshela lutho ebuphathini bakho. Badlula abantu bethi sasingazi and babengazi ngempela, ngoba nowayebekiwe uthi akakhokhele akazange abe naso isikhathi sokukhokhela. Isikhathi esiningi naye wayebanjwe okwakumbambile. Nkosi kusesizini. Amen.